ene manje uthi umoya engcwele kimi umuntu owakhipha isisu iabortion ufile unikele kualtar lokufa yo that it's why kwenzeka yonke lento ukuthi kuyafiwa abantwana ama stillborn because wathatha imali yakho wayoyibeka ealtar lobumnyama izinja lezi ezimithisa zibaleke. I'm sorry, it sounds harsh, but the Bible says you are surrounded. Ngoba umithisa kanje khona umunye umntana nami uthi the day bazokhipha umzimba sekwelinye ilanga futhi akwenzeki ngelanga elilodwa futhi uthi lelo kwakuyilanga lesi5 hawu uthi uNkulunkulu ngemgabisini abantwana ba-abortiwe bafaka buhlungu kunabantwana abazifele cha impela. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu, sibingelele nabangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlambe nje uyaqala ukuhlangana nale channel ngizothi ungasashintshi ungayindawo la ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi ezithinta umuntu kanye neNkulunkulu. Siyabonga nje bazalwane kuningi enikwenzayo ukusupporta le channel, na subscribe, na like, na comment futhi kahle. Siyabonga nje kakhulu. Inkosi inibusise nonke nama channel members, siyanibonga nakho konke neminekelo. Siyabonga nje bazalwane futhi nje ngisakhuluma nangemnikelo namhlanje nje ngoba nibona nje angedwa nginosisiGabisile Khoza ubuyile uphethe nomnikelo wezitulo ezimbili. So bengafanele ukungena so nje siyabonga because nayo leyo iphathi yomnikelo kodwa siyayibonga Nkosi because nazo zizosiza kakhulu futhi sakhe bandla yebo bandla likaKristu bofika endlini kaNkulunkulu ufike ubheke ubone bese uyenza. Yes ngaloku ubuza wenze noma ubungafuni nje ingene but ke ngoba asengenile amen amen yebo siyabonga sakubingelela wabuya futhi phinde ngabuya yebo ngiphinde ngabuya ngoba kuyaphuthuma. Yes ngiyabonga futhi brother Mduduzi yebo umsebenzi omuhle umsebenzi omkhulu owenziwa iKota 2 Media. Amen. Siyabingelela emakhaya abangcwele egameni lika Jesu. Yebo. Siyabonga uNkulunkulu ekseni ngalethuba asipha lona. Amen. Uthi ohlabelelayo ebukhoneni buka Somandla kuyabonelelwa. Yes. Sisebukhoneni bakhe. Futhi nje mina I'm excited. I'm excited. Inhliziyo yami iyatshakadula. Amen. Inhliziyo yami igcwele intokozo. Izolo ngilele kwangathi wind wash ngithi kusheshe. Hayi ngisafunda isikolo kunento esasithanda ukuyenza ethi kusase 7 o'clock yiko kusase 7 o'clock yiko sijabulele ke esikolweni. Yes. Manje nami izolo was so excited ngithi uNkulunkulu thank you for the opportunity yokukhuluma nabantu bakho through the media iKota 2 Media. Siyabonga i-platform uNkulunkulu asenzela lona abantu bangacabanga ukuthi sithanda ukubukwa kuma podcast okanye it's a show off okanye sifuna ifame. No yebo sisensimini yebo sizolima sisemsebenzini yes sithunyiwe amen yebo futhi Mduduzi ngibuyile ngigijinyiswa indaba zaka November nge1 into engifuna ukuqala ngayo. Yes uNkulunkulu inkonzo ayibeke enhlizweni nami ukuxwayisa abantu nokukhuza abantu ngeabortion. Yebo chithelana igazi elingenacala. Ayikho enye into kulamalanga ziningi izinto engakhuluma ngazo kodwa umoya engcwele uhleli phezulu kwami kule ndaba yeabortion and I never thought ukuthi iabortion eyenziwa 1981 kimi ingaba neimpact engaka manje. Bayafona abantu bayarepenta abantu
Yes. bayaqhamuka abantu emagumbini amane omhlaba bathi mama ngiyavuma icala lami. Oh bakithi. Manje iBhayibheli lithi umuntu ovuma izono zakhe Yebo. azishiya uNkulunkulu yamthethelela. Yes, lisho njalo. And iBhayibheli lithi uma namhlanje ulizwa izwi lami Yes. ungayenzi likhona inhliziyo yakho. Yebo. Abantu mabanga abayenzanga likhona inhliziyo zabo fo nje ukuthi baya WhatsApp bayafona Yebo. bathi mamgabisile ukhuluma nami. Yebo. Kuyangijabulisa lokho. Last mangila ngakhuluma ukuthi uNkulunkulu ufuna labo bantwana babe namagama. Ngiyakhumbula usho. Ngiyakubingelela egameni lika Jesu. Ngibingelela abafundisi esihamba nabo, abantwana esihamba nabo ngaphandle. Egameni lika Jesu ngibingelela umntana uThemba. Ukhuthele kuThemba masize sowethu uyasinaka. Hayi, ngiyabona bayasinaka. Ngibingelela kakhulu. Yes. Bahleli kahle lapha emthunzini baphuza amajuice. Yebo. Hayi. So ke buti wena brother Mduduza. uNkulunkulu labo bantwana. Yebo. Babalwa njengabantu. Uyabona kunesikhathi la uMaria wayekhulelwe khona kwathi kwafika isikhathi sokuthi kuyobalwa abantu. uJosepha kwafanele athathe uMary babuyele bayobalwa. Wonke umuntu uyabalwa emhlabeni whether is still born whether iabortion. Yebo. Whether umntwana ozalwe wadlula uya exista uyaphila. Yes. So ke last week okay angiqale la. Yebo. Ngizalwa ekhaya angazi ngizoyibeka kanjani lento yazi rejection. Ifamily yami ngikhulumile ngathi it was rejected. Next time mangibuya ngifuna ukukhuluma deep nge-rejection, ngikhulume deep ngokuthi amakhaya nezindlu esihlala kuzo. Yebo. Nathi thina abazali i-rejection esithola ingakanani naphakathi kwabantwana bethu esibazele. Ngizokhuluma ngakho kodwa engifuna ukuya kuyo ngifuna ukuya la. Yes. Ngikhuluma angithi uthi uJesu ngifakaza ngengikwaziyo. Yebo. Mina ngikhuluma okwaziwa yimi. Ngikhuluma okwenzeka kimi ukuze kuphila abanye abantu. Kunjalo. Mangithi I'm excited. I was rejected. I'm excited. I was raped. Kusho ukuthi ngithi I'm excited lelo demon ngingaphezulu kwamandla wa ngingaphezulu kwalo. Lingaphansi kwezinyawo zami alinamandla alinasabelo. Isaiah 54 verse 17. Isikhali se-rape asizukuphumelela empilweni yami. Isikhali se-abortion angisivumeli ukuthi siphumelele. That it's why sifanele ukuyidalula imisebenzi yobumnyama ngoba imisebenzi yobumnyama. Egameni lika Jesu. Amen bazalwane. Amen. Asikwazi ukuthula nama-abortion. Uyoshada nje sithi hayi intombi into ishade white wedding kanti uthi hayi anginabantwana. Alutho asize la. Namhlanje ngifuna ukuhamba kahle nje. Ngiyajabula futhi ukuthi first time mangilanga ngiphethwe iflu but namhlanje ivoice yami strong. Ngiphelele. Amen. Ngizala omkhulu wami wabulawa. Ubaba ozala ubaba wakho. Ubaba ozala ugogo wami. Ukhokho wami. Okay. Wayesebenza emafemini. Egadila isecurity. Okay. Kanti ngalelo langa kuzofika igebengu. Omkhulu wami omuhle omhlophe. Zama uqoba igebengu. Zama ukapa wafela lapho. Omkhulu wami. Yes. Brother Mduduzi. Unabantwana babafana. Wayenabantwana babafana. Yep. Angakabulawa kwathi abantwana bakhe babafana bawuthwa abobhuta abadala I think bebala kubo 40. Bahleli la ekhaya amen. Yes. Babanga iplate la izolo ukuthi lokudla kudliwa ubani lokudla kudliwa abantu kwasuka nje lo msindo. Lo mncane wathatha isagila. Umkhulu wami wabulawa ngesagila. Lo mncane emini nje ngabo 1 sihlele. Wathatha isagila wagijimisa lo munye. Wamshaya kayi1. Washona.
ngendaba nje yeplate ya ngendaba yokuthi abantwana bomuntu kungabi khona iunderstanding neagreement yokuthi hayi mntaka baba singayishare leslide uthathe half hayi mntaka baba singayishare le one room lala ngapha ngilale ngapha uyabona namhlanje uthola abantu bahlala ku4 room bawu7 kube khona isiqhwaqe si1 esithi phumane nina nonke baze babulalane kuthengisa umoya ubugreed kodwa ngila yebo makufa umkhulu wami kungene altar lokufa ajabula amadimoni athi sangena ke kule yandlu makubulawa ubaba omncane wami yebo ayaclaim amadimoni ukuthi lapha kule yandlu sidila ngokufa so my family was cursed by the devil, not by God. uNkulunkulu has blessed ifamily yami is blessed for nje ukuthi ngibogabisile khoza ngizalo kule family i blessed because ngikhona whether bayakholwa whether bayathanda whether bathandi whether bayangithanda whether bangithandi ngiyabaqhulekela yebo every day and bayoze basindiswa yes ngoba uNkulunkulu ukukhanya ukuletheka kimi phakathi kwefamily ngiyenza lama research ukuthi why umkhulu wami wabulawa kabuhlungu kangaka wabulawa ngesageli ubaba omncane wami abantwana bomuntu bayalamana bayagijimisana emini lo ubulala omunye wangcwatshwa ekhaya every Christmas if New Year if yangcwatshwa awu yagcagcaza idemon lithi kuyafiwa kule ndlu sizala abantwana baya abortwa bayashona 2 months it's an altar it's an altar elithi la ngifuna igazi kule family uyayizwa le ndaba yebo so ke uNkulunkulu muhle ngoba uyayireveala kimi every day yes ubuyela nami emuva ngathatha 21 days ye fasting i-fasting powerful kabi ngisazobuya ngelinye ilanga ngicela ukuzofundisa ngayo yebo ungathi umzalwane ongafast hayi uyadlala umzalwane awufast udla Monday to Monday i-fasting it's powerful brother Mtutuzi ngathatha 21 days fasting uNkulunkulu wangikhombisa ukuthi kwenzakalani kwifamily yami ukuthi kuqale kuphi iqale moshakale khona la imoshakale khona manje angikwazi ukufa ngalungisanga yes ngoba mangafa laba bezemva kwami bazohlupheka ngiyakuzwa zilungile imvula zinginethe kodwa ngigqoke raincoat yasezulwini yes ngilungisele bona indlela so ke iabortion uNkulunkulu ukuthanga ukhuluma nami ngeumbilical cord yep iumbilical cord yomntwana umntwana ozalwa kahle uba neumbilical cord kaningi emakhaya makuzalwa umntwana kufika bomama yes and bayazi ukuthi bayimeasurisha kangakanani le umbilical cord it's either is 2 centimeters or 3 centimeters bese iyaboshwa i-umbilical cord ayidonswa kumama yes awumhlwithi yakhathwa okay kahle formally official ukuthi 9 months uzelwe lo mntwana ngizobuyela kulento engifuna ukuyisho uzelwe manje umbilical cord le iya measurishwa 2 centimeters or 3 centimeters bese iyaclipwa la okay izo lokuyona izibuyela ngaphakathi komntwana ngokwendalo kaNkulunkulu mayibuyela ngaphakathi iform a part of the growth emzimbeni womntwana kunomsebenzi owenziwayo bese kusala lembijana le yile bathi umntwana sekayiwisile inkaba makayiwisa inkaba abantu abadala bayazi ukuthi uyafanele ukuyithatha masinyana ayithathwa noma ubani yes ifanele iyotshalwa emhlabathini ukuze impilo yalomntwana ibe yinde aphila phumelela manje kulabo abakhishwa ama-abortion iphi umbilical cord yomntwana hayikho iphelele kuphi i-umbilical cord yomntwana i-umbilical cord inkaba yomntwana iphelele kuphi and manje uthi uma engcele kimi umuntu owakhipha isisu i-abortion ufile unikele ku-altar lokufa that it's why kwenzeka yonke lento ukuthi kuyafiwa abantwana ama stillborn because wathatha imali yakho wayoyibeka e-altar lobumnyama manje usurroundwe ubumnyama impilo yakho yonke
Into ebuhlungu iphi i-umbilical cord yomntwana yo iphelele kuphi izolo I was like wow moya engcwele uthi moya engcwele kimi ngihleli nje kamereni lami ngikhulekela le ndaba yebo ngibona kwangathi ngibona ivision yomuntu othatha ukukhipha umntwana umlahlela etoilet uyamflash phela makamflash uyamtransporter umtransporter into the marine world la ayoba ukudla khona kwamadimoni ayohamba emanzini ideep ukuze amadimoni afike athola ifish fresh mafika ngale ajabula athi fresh fish from emhlabeni ayo slice aqoqwe umntwana wakho adliwe it's not about angifuna ukumitha amabele ami azoba makhulu vele amabele abefanele abe makhulu umncelisa umntwana yes but mongamncelisa umntwana azikhona izinto ezizokuncela ebusuku ngoba asifunde lapha yana ngicela ungivulele uPsalms 22 ungifundele uverse 9 yo inzima le ndaba ungayithatha kancane ngendlela nje eyenziwa ngakhona no ngendlela enziwa ngakhona brother ngathi into encane ngathi it's a safe abortion it's not a safe abortion it's a sentence uya sentence impilo yakho cabanga umoya engcwele makathi kimi bathatha imali thatha 2000 yep uyibeke altar yokhipha isisu ish moyibeka le mali kulelo altar lokufa ubheja nokufa so already yonke into yakho irekhodwa encwadini lokufa lo mntana makafa na uyafa buza abantu abakhipha isisu verse 9 buza abantu abakhipha isisu namhlanje uPsalms 22 verse 9 buza abantu abakhipha isisu namhlanje bayalala but abana peace abana mali abana mali ayihlali imali because idliwe la altar lobomnyama until they have to repent until you stop your hey brother mduduzi ngathi bokhona until bayo stop kulela altar ukuthi imali yami engayibuyisela kule altar uNkulunkulu ngiyaxolisa yo yazi iBhayibheli lithi iBhayibheli lithi sizenze bomnyameni ewe mara uziveze ukukhanyeni angikhona ukuthi khona abantu abazi ukuthi mina ngeke ngayenza i-abortion ngemncane or ngithi ngathi ngenza i-abortion ithi ngenza abortion ngemncane angikhona ukuthi bakhona abantu abanye bayathuka bayizwa manje uyandlesa because umama wami wayenze bomnyameni nabangani bakhe uyandlesa mara uNkulunkulu uyayiveza ekukhanyeni ene bengisacabanga ukuthi konja uma bathi ngipregnant bathi ngipregnant mina ngizoskipha lesiso ubuntwana ngingazi the thought ya connecta kumama mama you understand because mhlambe mama ngithi ngizoskipha ngangithi njengoba uvula ifridge waskipela amanzi phose umtotozi bese bengikudlula kanjalo ngathi into encane ngathi into encane ngiyafeel and I don't understand ukuthi abantu bafuna ukukhipha izisu mara bana basaba ukufa ubulala kanjani kanti wena usaba ukufa babulala mara uyakusaba ukufa lo mntwana yena akakusaba ukufa lobulawayo mambiyala bengicabanga ukuthi abantu abakhipha izisu abantu abadala bobaba bomama bangangami Nkosi yami moya incane uthi omunye umzalwane usazobuya futhi ngoba uzozazi ufakaza ngayo uthi iO yakhe yes yangaleso sikhathi yamushaya isiso amushaya ngeincinti amushaya umtholile uPsalms 22 verse 9 ngicela usifundele impela nguwe owangikhipha esizalweni wangikhoselisa ngasemabeleni kamama right asime lapha impela nguwe wangikhipha esizalweni uNkulunkulu okay asibuye lapho Mtotozi mina ake ngithi ngazalwa ngo 1950 okay angithathe i-date of birth yami mina ngizalwe ngo-April 27 1966 yep that's when I was born kodwa ngizange mina angiswaka April
ngo-1966 27 angisuka ka-April lobhalwe ku-ID angisuka ka-April mina ngingowaka August ngo-1965 ngafomeka in my mother's womb Oh Jesus. in a form of a sperm Yeah. kwaku-August 1965 ngazo every day ngilokhu ngiyakhula esibelethweni sikamamami uNkulunkulu every day ukhuluma izwi ngisesibelethweni uthi let the be namhlanje esiswini let the be esibelethweni let the be until ngize ngifomeke 9 months ngize ngizozalwa nge-27 April 1966 but ngafonywa yes ngaleya date ngo-August ngisafuna i-date ukuthi uNkulunkulu angisize ngithole i-date ngithole nesikhathi because those are the things engidila ngazo so umuntu ozalwe ngo-1966 ozalwe ngo-1970 ozalwe ngo-19 whatever buyele emuva 9 months ilanga owafonywa ngalo esiswini the day uhlala esibelethweni sakamakho day 1 existed emhlabeni but you were in a womb ngaleso sikhathi yes and uNkulunkulu every day wayekhuluma i-umbilical cord i-connecta umama nomntwana yes that is why eclinic bazokutshela ukuthi ungaphuzi that's why neBhayibheli lithi wathi ingelosi ku-Elizabeth lokho okuzele lokho okuthwele kungcwele ungaphuzi ungadli into ebabayo nani because umntwana loyo umNazara yep so ke i-umbilical cord i-connecta nomama that is why umama makakwatile umntana oba sad that is why uyakwazi ukumkhesa umntwana angakazalwa if umuntu okumithisile ukulahlile akasakufuni hey kunevesi ngizofuna ngifundele lona la angazi ngizolikhuluma kanjani levesi kodwa umoya engcala uzongisiza wangikhipha esibelethweni sika mama yebo umama makayozala kuphakathi kokufa nokuphila ngoba kubhlungu ukuzala umntwana thina bomama esizalayo siyazi wonke umuntu ozele ukuzala umntwana akukho mnandi hey bayithi usizwa uNkulunkulu lemimoya ethu ihlukane aphilo zobathi umntana omfana yes umama athi wakhathalalale ngoba ubuya ukuyolwa impi kuthi leka kubudala bamlethe umntwana ajabule uyangikhipha esizalweni sika mama ungiphonsa emabeleni so umntwana from the womb uya emabeleni akaye dustbin akaye emfuleni akayoqotshwa hayibo akayohlahlelwa yes umntwana from the womb to ibele uyonceliswa ngoba kuyintando kaNkulunkulu ezothando likamama esuthando lukamama neconnection kamama uzwe ke umuntu uthende bengizibuza ukuthi are we going to put ama-figure ethu than the will of God are we going to put ama-figure wethu before intando kaNkulunkulu asingawuthandazi ke umthandazo ubaba wethu wasezulwini are we more concerned about ama-figure wethu uthi ke le ntombazana indoda ile boyfriend yamshaya mkhahlela isisu yamjampa isisu ibulala umntwana osesiswini uthi angimfuni lo mntwana uthi lo ngiyekele mara mina umntwana ngiyamfuna ngicela ungifundele uPsalms 22 ungifundele ulona same scripture ngicela ungifundele nje verse 16 ngizolidlalela le ndaba yami ngokuba izinja ziyangibunganyela izinja ziyangibunganyela uyabona besifazane yahlupha brother Mduduzi yep because sizitshela ukuthi siyathandwa kanti sibunganyelwe izinja hey yo hala mabebeza hey ala nala awusanika ama digits wakho lapha izinja zikubunganyela they want to make sure ukuthi they bite you hey labantwana umuntu abuzwa athi ngine oya amazipho ngine oya inwele ngine oya airtime mase umithi uzobona ubunjaba ukuthi bongalali nomuntu bolala nenja uyicover nje inja ubusuku ibizwe sweetheart
inja ifuna ukungena itshale ubunja bayo phakathi kwabo uthi wamshaya uthi lo muntu ngoba besithandana naye kumnandi kwenzakalani ngathi mina kuye Psalms 22 verse 16 sibunganyelwe izinja awusemuhle nana eyazwena ngoba umuntu mahamba lapha emalaka kunabantu abalokuthi ukuthi umuhle for what muhle for the glory of the living God and mawungithanda kamampela iyakithi kunjalo mawungithanda kamampela iyakithi umtshela ukuthi utshela abosisi bakho ukuthi weekend ngiyeza ngicela ukuzodlela njikini bathi ubani bathi awuthemba ukuthi uyeza cela ukuzodlela nje la ekhaya kunomunye ubhuti bathi uthemba uthi woza uzithemba mama uthemba uthi ucela ukudla uzozila ntshangazi mina yes makafika uthemba uzocela abobhuti bala ekhaya afika abatshela ukuthi umntana ngiyamthanda futhi angihlosa ngikudlala ngaye iplan yami ngaye yile nale khona ngeke abe yinja exactly izinja lezi ezimithisa zibaleke I'm sorry it sounds harsh but the Bible says you are surrounded ngoba umithisa kanje khona umunye umntana nami ngamtshela ngathi wena lo mfana lo angimfuni enyaza ngimfuni ngoba wayemhudula ke yena from a bus stop iwana abantwana ngabakhulisa amhudule bus stop amshaya athi maseka bleed igazi amthatha yomfaka eroomini alale naye ngenkani umama khona uthi ukukhuluma abahlanganise boyi2 shaya umama ngenqindo shaya lentombazana ngempama inja bungazinyele izinja so amantombazana they need to choose carefully ukuthi umayingcele I don't know if I may say this ngicela ukisho ningiqolele bazalwane amantombazana abantu besifazane we need to be careful who are you opening your legs for because awuselala emhlabeni ukuhamba nje uvula amathango uhamba ulalwa ayike eBhayibhelini ukuthi amantombazana mahamba feba azamithiswa izinja zakhipha izisu ngoba abanye baenda pha bakhipha izisu depression stress ukuthi bengimthanda sekangiphikile abanye bazikhipha izisu ngoba bathanda basikhiphisa ukuthi bengimthanda sekangiphikile njengalo wahudulwa bathi wafika kulo doctor uthi lo ntombazana mangifika ngambona udoctor ukuthi uyidevil worship uthi ngathola udoctor omubi ohlahla amehlo ofaka ama gloves oseka red uthi ngangena nale oyami yathi angifuni lenja le take this thing out ngoba phela mase skip izisu sikhuluma islow yebo lengane ayisekuyinto engafuni ubhekile uNkulunkulu asikhipha lento angifuni uthi wambheka wathi ngena ngale uthi wanginika ipilisi eliwani ngaligwenya uzoza ngizomletha la azo ngoba uthe mama Gabisile ngicela uyihinte mara ngiyaziyela mina okay uthi ngifuna ukuya uthi ngifuna ukuya nawe uhleli la ngihleli la ngivume ngithi umama Gabisile wayikhuluma ngami yabo uthi wafaka ipilisi la uthi bamfaka i4 ngaphansi uthi kusuka lapho uthi uDr Hamba amaphoyisa angasitholi ngoba nalezi abazenzayo zama-backdoor amaphoyisa bayaboshwa uthi wahamba uthi ngasha uthi sengihamba la endleleni ngiyableed ngihamba ngamateksi ungishilo lo uyabona ukuthi akabe angamthandi all together inja ulelena ikusekakushiya kwalapha kanendaba nawe uthi waqeda ukubhadala wathi usikaphinda umfonela hayi aphinde umfonele udani ngalento yakho mayiphuma dani nalabo abantu besilisa they need to repent ngempela futhi abantu abakhiphisa abantu bazalwane ngikhuluma kwangathi khona into engishisayo hayi abantu bathi lo mama ukhuluma indaba ezingaka fanele ngisikhuluma ngoba lezi uNkulunkulu athi ngisikhuluma yebo uthi wamshiya lapho sekuphuma i1 uyogibela nama-taxi isikhathi ama-Uber wayengakabi khona gibele itaxini sekayableeda sekagcwele amagazi ubhekwe itaxi yonke ngoba phela kunamadoda lala nawo ukuze akuthele ngehlazo usathane will make sure iBhayibheli malithi sex before marriage is sin uNkulunkulu minutes so ngamane ke ungalali ngoba mina ngilazi angazi mhlambe la Avalon elikhona ithuna
lokuthi lo washona ngoba isex wayengayitholi. Hayi. Akazi mhlambe la Avalon khona amancaba. Kodwa ethembisa wekho. Naku. Ngaweka amancaba. Awekho. And amasambe lapha emola ngekho ubuzayo. Hello sisi kunjani? Utholile sex zona? Hello utholile sex? Hello. Utholile sex? Uyibhari? Akekho sabona buti utholile sex? Ugcinene niyithole sex? Ngathi awuphilane abantu leyo nto. Into uNkulunkulu ayirevealele kimi. Yabona le ndaba zasemasontweni sizokhuluma nama single parent, sokhuluma ngama sex, azikhulunywa lezo zinto public emasontweni. Yizinto ekufanele zikhulunywe. Uyabona zibe nendawo yakho. So ke uyacabanga ukuthi sabona mama kunjani ugcinene ni sex uyayithola sex uyiphuthume masinyane uyithole kaze lizogijimela enhloko. Hayi. Ayikho yonke lento izinto nje ezikhulunywayo. Izinto ihaba. Anabazalana kumnandi ukuphila ubungcwele mani ungalala ungangcoliswa ilutho. Ngoba wena sex yakungcolisa ngoba mhlambe kwalomuntu ozolala naye sekalele na 3 mini yonke. Sidlulela phaya kule dumping site ebengikhombisa ukuthi site la bayibiza ama sex workers. Abathi ama sex workers. Labantu abalala namadoda abantu indoda iphuma esanteni isho umfazi yothenga. Ibuye ifinde izolala nayo izoletha amademoni angakanani. Izinja zingibukanyela. So ke uthi lo ntombazana ahambe sikasuka ka doctor makafika endlini alale. Athi ngakusasa uDoctor mfonela athi how is it going? Is that thing out? Athi lona I'm still in pain. Athi come. But ama labor pains amhlungu. Eish. Awukwazi nokunyakazisa inyawo. Cabanga ke sekufanele ugeze uyongena eTaxini abuyele futhi edrobheni lapho. Western area edrobheni. Uthi makangena makafika esurgery wasemhlakeni nomuntu bengikhuluma naye. Uzofika ngizomlayitha. Yebo. Uthi udokotela afika amlalise lapha ngendlela amapilisi afakiwe awudubula ayadismantlela. Uthi wathi lala uthi kwaphuma isandla. Shuthu sehlukene. Exactly. Hayi. Kwaphuma isandla. Angixoxindwane kwana yasibazalana. Cha inzima lento. Kwaphuma isandla. Uthi udokotela uzobona udokotela ukhohlakele namhlanje uze nomntana wakhe umfana. Ukuthi wena makuphuma isandla uzosithatha isandla. Kunala siya khona. Ziyothengiswa because ama body parts abantu ayathengiswa. Kufana nalabantu abathamba ukhipha isibeletho necancer unani. Uyasazi isibeletho sakho siphelela kuphi? Ngizobuya ngizokhuluma ngezibeletho ngelinye ilanga. Zinzima lezi. Uyasazi lesibeletho esikhishwayo usikhipha esibhedlela ukuthi siphelela kuphi? Siyaphi? Because that is part of you. Aningitsheleni eBhayibheli kukhona lelithi abantu mabakhipha ibeletho bakhiphe yonke lento ayikho eBhayibheli. Akukho eBhayibheli. Bhayibheli sokhipha esophila ngezo. Immediately brother Mduduze unkosikazi wakho athi uyovala inzalo. Akafuna inzalo. Khona umunye mama besimkhulekela sino Cynthia uCynthia Mtuli. Yebo. Sibonane Monday. Besimkhulekela 38 years. Athi bengiphathe handbag. Isibeletho sami ngisiphathe ngisifake phakathi kwehandbag. Simbona umama afaka itshali awusithi uphethe ihandbag. Kanti uyagula isibeletho solokusaba ngaphandle. Ukuzala kakhulu nokuhlukumezeka kwabantwana. Simkhulekele Monday sabuyela isibeletho. Endaweni yaso. Ingakho December uJesu Kristu inkosi. Ingakho December sinenkonzo ukuthi sifuna abaphethwe icancer yebeletho, sifuna abantu abathabazali bangifonele 084 2129437 sibanike idate yabo yokuthi beze nini sizobakhulekela. Yebo. Ngoba uJesu udira mihlolo. Lo sihamba naye simkhonzayo uyaphila. Ngoba ngempela okungenzeki kubantu kuye kuyenzeka. Matthew 19:26 njalo. Kubantu akunakwenzeka. For 38 years lo mama uzoza loyo ke uWes ngoba masenza ama conferences sizohamba naye. Ngimtshela kathi noma bangasimema phesha sihamba nawe. Ngoba sifuni thina sithi siphathe into engaphatheki sifuna ukuphatha into ephathekayo thina. Simkhombe sithi nawe mama. Nayi proof azikhulumele yena futhi. Ubehlukumezekile. uJesu khona.
sabuyela isibeletho manje kulaba abazalayo badamejeke ibeletho kulaba abakhipha izisa badamejeke ibeletho bese bathi buya sizokhipha isibeletho sakho siphelela kuphi ngabe siyathengiswa wanda bayayibuza lokho bazibu uyazi ukuthi umuntu ohlala phakathi ufuna ukhipha isiso ake uzibuze imibuzo eminingi before it's so simple uNkulunkulu ngilale nenja sengiphikile ngilale nomuntu obeke ngasabi inkosi ngenza icala ngicela ingixolele only 9 months 9 months innocent lalela ke kwaphuma isandla bathi buyele ekhaya uzobuya kusasa kanti futhi akaphuma ngombe hayi uyekelani ukuthi ngilaleleni wahamba wayekhaya uthi ngaleso sikhathi pain uthi ngakusasa wafela udokotela wathi buya kwaphuma inhloko hayi hayi cha yathusa le ndaba hayi ithusa ngoba must stop aborting abantwana they must stop nabomama ababona ukuthi ekhaya lakho kuzongena ihlazo ngoba umntana akhe amithe sesemncane yekela uNkulunkulu uzobonelela yo wabuya la kwasho ukuthi lamapilisi athambise ikhanda kwayile liphuma kwaqatha ikhanda kusala ke manje lo mzimba akaphumi awukakaphumi kwakhoza ukuthi abuye uyabona ukuthi esimatch naye bekakhipha isisu naye wasithola isigaba sesemhlabeni wasithola yo wasithola msho wayeseyisola ngale exactly brother Mduduzo uhambe emazwini ami waseyisola ukuthi nale ndoda athi kube ngala or ngabaleka ngayapi athi umntana wami wafaka buhlungu mama athi umntana wami wafaka buhlungu mama kabisini ene lobo buhlungu lobo that is why uNkulunkulu athi kimi abantwana ba-abortiwe bafaka buhlungu kabisile go and tell the nations to stop mina phela kusho uNkulunkulu athi ngizotshela abantu yebo mina ngiyakwazi ukushumayela brother Mduduzo hayi ngakubona lapha ukushumayela mina ngiyashumayela brother Mduduzo ngidlale futhi uNkulunkulu ungigcobile yebo kusho bengayibhekanga ngibe nenkinga eziningi ngathi uNkulunkulu ngenzani ngale khehle liyimi ngathi uNkulunkulu kunenkinga ezingaka nobuhlukumezeka engihlangabezana nabo nama court case nama challenges yini into ongayenza ngami mangingazinikela kuwe uNkulunkulu ngicela kuba isigqila sakho wathi uNkulunkulu wafuna kuba isigqila ngathi yebo wathi uNkulunkulu ngenza umcibishelo esandleni sakho yebo wathatha angithi iBhayibheli lithi imicabango yakhe ephakeme kune yethu yes wathatha impilo yami ngiyintombazana wayibeka la wathi wena abortion qala lapho qala ku rape qala ku abortion rejection ngikhumbula ngiyoteta umntana mosithungu ku labor pain isicathulo sila ngingakwazi ukusithatha ngithi komunye umntana kithi ngicela ungipha ngithathe isicathulo wangilahlela ngaso rejection yo bangishiya ngikhishwa isisu ngiyafa lapha ekamereni ngiwane the devil wanted to kill me so ke bonke abantu aba-abortayo usathana kananto enhle othi omunye uyangifonela yebo uyangifonela ngize ngiyamcela ngithi mntanami le ndaba yakho inzima kakhulu ngicela ukuthi manyo record ngiyisebenzise ngoba ngiyabacela abantu yebo nalo womzimba owasala umzimba womntwana uthi the day bazokhipha umzimba sekwelinye ilanga futhi akwenze kungelanga elilodwa futhi uthi lelo kwakuyilanga lesi5 awu yazi lento uthi kwangathi ngiyafa ungathi into engekho lento exoxayo hayi phela uzuza ngithi eniyamazi lo muntu engikhuluma ngayo uyamazi ukuthi ngeke ngilisho igama lakhe okay uyamazi the day afika la uzuza ayeke ngikhuluma igama lakhe manje ngoba kaka nginike permission kodwa unginike permission ukuthi ngikhuluma ngendaba yakhe and you will be shocked makahlele la ukuthi uzokutshela ukuthi kwenzeka la yo uthi ngelanga lesi5 mase kuyokhishwa umntwana akasela inhloko eish lalela ke uthi omunye kimi kuthanga not kuthanga that other week uthi mama kunenkobatla kidula Bloemfontein ke na le bothata a re ke ile ka ratana le moshima no mongwe
ebe anhlala hafe so nhlala mshimane o arathalana kina le 3 months pregnant yo manje uSathane uyakwazi ukwenza ukuthi abantu abayi2 bathandane bamithisane kube mnandi sifuna umntwana kube mnandi kuthi mase kufika isisu bathi sichitho uSathane avusa umrusu ukuthi imixabano wenzela ukuthi wena othwele uzosala lonely ngoba lo yokumithisile uzokurejecta so ke uzokwazi ukusala ukhipha isisu uzokwazi ukunikeza ifresh fish in the kingdom of darkness yeah uyabona yep ijwayelekile kwenzeka so ke abantu mabashona ba pregnant akusicebela kaNkulunkulu noma bebancane baganyile mabaya kumfundisi bayovuma izono simithisene sibancane sicela usithandazele siyaxolisa kuNkulunkulu iyahlangana ifamily kuyalungiswa kahle bayaqhubeka nempilo yebo you understand ngoba akuqali ngabo eBhayibheli lithi ongenasono makathatha ilitsha abakape yebo ukuba zange sibe nesono nathi abantwana bethu ba-abortwa ngaba ngikho la nami nje nginesono sami nami everyday ngisakhala everyday you understand ngiyakuzwa ngalala nenja angazange abekhona makumele abekhona support uyabona futhi owami ungcono ngoba lo uphulusha ubaba kaPhulusha nade de isihlangana ezulwini sengishilo ukuthi wayengazi mhlambe wayengeke ngibalekele ngoba wayengazi umuntu ozomithela ongazi then kuyezwakala lokho bede ingazi ngaba nomntana kawo wayengaza ngutshela sanyamalelelana kwaba so we understand and I'm hold accountable ukuthi he rejected me the person who rejected me was my mother yes uthi lo sahlukana nendoda so ngithini kubalaleli nabantu ababukele emakhaya ngithi mawune relationship unomuntu or nishadile or nenzani make sure ukuthi anixabani for nothing ngoba mawuthi niqabaneleni hayi bengithi ngifake SABC 1 yena wafake SABC 2 ngangala ke mina ngayilala ekitchen lobuye walala etandeni and then wavuka ekseni wahamba and then azange sabuye hayi no andijwayelekile kakhulu le nto leyo kuthiwa uyazondiswa exactly uzondiswa umuntu okumithisile inzondo kanti ibuya kuphi inzondo ibuya in the kingdom of darkness inzondo is not of God yebo amen basamani amen inzondo mawuzonda you are of the devil amen enyamzondo baba umntana melo ngimithisile nyamzo uthwele umntana kwamzonda uyazi ukuthi ubaba umntana maka nomama lokaphulile usisi bakhulu babona babelungu baphila kamandi kanjani ngoba bakhuluma naye yonke lento uphuma nje abhabli athandwa amen so sifanele ukubafundisa abantu ukuthanda uhambe nomuntu wakho umithisile umkhaphe eclinic yes ayikucheck up ubuye naye ukuze angawufili lo mthwalo amen nike nithathe walk ngibone kunamaphaka amahle la eSoweto wena Themba mntana mina uhlala ephakini niphathe ne novel nifunde nithenge nencwadi ukuthi umabhento zomntwana zithengiswaphi yonke leyo nto nithathe walk nize kumamgabsile for counseling mani ne stress yebo kunokuthi nikhiphe izisu kunama counseling futhi we here to counsel people yes we here to help people yes silamhlanje mina emhlabeni mina umsebenzi wami ukunceda abantu amen mina mangibona inkinga ngiyangenelela yebo yeah ngumisi solver inkinga I'm a problem solver amen 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 uthi bathandana ke kwaba mnandi uthe mabathi 3 months loyana wanyamalala naye wabuyela ekhaya eBloemfontein uthi makafika la ekhaya vele uthi hayi la ekhaya sidila ngazo ke uthi kudila ngokhishwa iziso uthi ngavele ngathi 1+1 fanele ngiye teachers education ngiyo teachers training ngiyofundela ubu mistress zo disturb ilento le what next 1+1 2 uthi ngaya kumashonisa ayofuna imali hey cabanga from devil to devil hey ulahliwe waya kumashonisa wayithola imali wayithatha wayibeke altar lokufa sure uthi hayi bangenza ngabuya ngalala
uthi ngalala uthi ngezwe ukuthi ize yangibuyela manje ukuthi ngawezwa amapeni naye uthi bamfaka amapilisi angwazi lawo amapilisi bani that's why bathi amaphoyisa mawangathola ayakuba bathi usifihla amaphoyisa angakubona Shuta abakho vele emthethweni. Awekho emthethweni. Washa. Noma ngabe semthethweni abortion nje yimpi. Yes. Washa. Uthi ebusuku yena ngiyabona ikhanda lakhe belilulu uthi ebusuku wezwa. Uthi kwathi qhwa. Uthi kwastaka. Uthi weze iphume ilona. Kwastaka. Manje iBhayibheli kunevesi lapho elithi izandla zenu zigcwele igazi. Amen bazalwane. Amen. Ngicela ungifundele uPsalms 23 verse 4. Bese ngifundele uDeuteronomy 36 verse 1. 31 verse 6 uDeuteronomy. Ibhlungu yana indaba esixoxayo brother Mduduzi but imnandi futhi. Ngoba igoal yami is to make sure ukuthi akusayi kuba khona umuntu oyo keep you abortion isiso and akusayi kuba khona umuntu ozothula neabortion ayikhipha. Yebo. Noma ngabe wamithela indoda yomuntu woza iBhayibheli lithi woza sithethe indaba enkulu. Deuteronomy 31 verse 6. Umtholile uPsalms 34. Yeah. 23 verse 4. Yeah. Isifundela. Uthi noma ngihamba esigodini sethu lokufa. Yeah. Angesabi okubi. Amen. Ngokuba wena unami. UNkulunkulu sithanda kanjani? Ukhona uthi unathi. Usebhakedeni lo muntu kuphume umntwana uphume half. Uthi ngamdonsa. Wow. Phela bengafa. But uNkulunkulu wayenaye egodini lethuzi lokufa. Wayenaye egodini lethuzi lokufa. Uthi ngamdonsa mama. Enemncane lo muntu una 25 years. Isibindi esingaqa. Uthi mama ngamdonsa. Angicela ngifundele uDeuteronomy lapho 31 verse 6 mntanami. Deuteronomy 31 verse 6 yona eri. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified of them. Okay, akunankinga akusilo lelo bengifunda. Bengifuna le verse elithi izandla zenu zigcwele igazi. Uthi ngamdonsa. Lalela ke mambiyela. Uthi ngamdonsa, uthi ngamuzwa ngamdonsa, uthi ngabheka ngamthola ukuthi umuntu ebhakedeni. Mambiyela ngicela ungibheke. Uthi kusuka lapho ngahanjiswa isiso. Uthi ngawuthulula umhodo. Wow! Number 2. Uthi uNkulunkulu ngemgabisini abantwana abaabhothiwe bafaka buhlungu. Kunabantwana abazifele. Cha impela. Mama rena buzwa lobuhlungu enkhuluma ngakho. Kuyavela. Kubukhulu. Uthe uNkulunkulu kimi umtshela into eyi1 nasezulwini uNkulunkulu uzongitshela uthe kimi kabisile abantwana abaabhothiwe bafaka buhlungu kunabantwana abazifelayo. Hayi. Uthi ngashaya number 2. Phezu komntwana. Phezu komntwana. Cabanga. Uthi ngasuka lapho ngathela amanzi ngaya ebhakethi ngaya epitsini angithi bahlalele emakhaya ama toilet amapitsi lawa agujwayo. Ngathulula lapho. Manje ngiyazibuza ngithi makayolala. Kodwa ngiyamthanda ngoba uye wangifonela. Wathi mama ngicela ukuze enkonzweni angeyi1. Khomba khona ukuthi bengalali lento ilokhu imhlupha. Uthi mama uthi from that day I've never stopped menstruating. Uthi solo ngavu impophoma ilokhu ithe. Athi mama ngizogibela from Bloemfontein and ngiza eJoburg ngize enkonzweni angeyi1. Yebo. Yenhlambuluko ye deliverance nokuzo susa the altar imali yami engayibeke altar lobumnyama ngibeke imali yami altar lokuphila. Yebo. Uthi ngoba phela ngafa. Phela umuntu oabhothayo ufa same day. Uyabona mina every day ngikhuluma ngabortion. Futhi ngathi bangangimema nephesheya sengijaheka. Ngiyaphila.
niyaphila ngoba iBhayibheli izolo bengifunda bathi kuno mama bengimbhekile la kuKota to Media izolo bathi abantu esihogweni badla inyama yabo. Oh yebo. Umama khona umama bengimbhekile Umama Christina Novungwane. Yes. Yep. Badla inyama yabo. Ngoba abantu emhlabeni asifuna ukuvuma izono. Hey. Kodwa iBhayibheli lithi asizivume komunye. Not ukuthi I'm a better person. Angifuna abantu mama ecabanga ukuthi ngcono angavumisa abantu izono no. Nami nginezama ezingixakile eziningi kabi. Yebo. Amen. Amen. Kodwa abantu ngomhla ka1 mabeza bazothola ukukhululeka. Yes. Bazothola ukukhululwa. Balale nasebusuku ngoba abanye badakwa nje. Abazenzi. Siloku sithi amantombazane eSouth Africa idakwa Yebo bazenze ekuqaleni but manje abasakhoni. Sebedinga usizo. Yilolo zayo. Manje mabazo deliverwa. Ngoba uNkulunkulu nangu mama 38 years ahamba isibeletho singaphandle. Bekathanda kuphatha ibhekinyana so. Bathi ufaka icatheter. Athi bekufanele ngeze kayi3. Ngelanga umnuko. Bakithi. Nithi mina mosima uphakathi kwethu athi beningazi. Nithi manje wayibonga ukukhuluma yonke le ndaba. Uthi bekungakabi isikhathi sokuthi ngilelo mama una 3 months ngingamboni. But on Monday makufika uCynthia uthi kunento etheke isuka kwakhe athi yakugabisile. Kanti ilanga azophila ngalo. Yo. Ugcotshiwe la ntombazana. Umgcobile uCynthia. Umgcobile kakhulu. Abantu umgcobile kakhulu futhi wamsebenzisa. Yebo. Yeah. So ke uma ngibona uCynthia la kuKota to Media angifuna ama number wami nami ngimbona ngithi ngiyaza ngizoresponda kwiGarment rejection. uNkulunkulu wayethi it's time to deliver my people. uNkulunkulu bekasijoina together. Yes. Ukuthi come together as a team. Yebo. Pray for abantwana bami because noma nkosami ngifundele lo Deuteronomy uDeuteronomy 31 verse 6. Inani nime isibindi ningesabi. Amen. Tawayiluva. Oh, hold on. Amen. Amen. Isibindi bangasabi. Yes. To confess. Ukuthi abantu bazothini? Amen. Ifamily yami izothini? Izothini ifamily yakho makuthola esihogweni? Hey. Ngoba lapho yobuwena. Izothini ifamily yakho njengoba usindisiwe uhamba usonta sikubona usonta yonke izothini ifamily yakho makuthola esihogweni ithi ama-abortion ayi4. Oh yes. Njengoba isaba manje. Hey. Uzothina abantu uzothina uNkulunkulu. Usaba abantu kunoNkulunkulu. Ngiyakuzwa. Usaba abantu kunoNkulunkulu. Akumelanga. Yini ekungona ukusaba uNkulunkulu kuna mina nami bengisaba uyabona uNkulunkulu bangipha ngale. Ngavela ngathi konje uNkulunkulu ngenza icovenant nawe. Ngathi ngilwele izimpi zami ngihambe. Makufanele ngikhumule ngibe naked. ISouth Africa yonke ngihlangana nabemona. As long as ukuthi ezulwini isono sami isithethelele. Then I'm happy. As long as ukuthi ngizofika ezulwini uphulisho ngibe naye kumbona. Bathi mama uphulisho nawo mama kufikile. Amen. Amen. Yes. Hallelujah. As long as ngizothi mangifika ezulwini athi uNkulunkulu well done my daughter. Ngoba iBhayibheli lithi namahloni ngami nami ngiyoba namahloni ngayo. Yes. Mina nginamahloni. Ivangeli asinamahloni ngalo. Asinamahloni ngalo. Ivangeli asinamahloni. Lingukuphi lakwethu. Amen. Asinamahloni ngevangeli. Ayabona ke anginamahloni ukukhuluma ngayo. Yebo. Ngayikhuluma ngeEnglish ngesiAfrikaans ngesitswana ngeEnglish day and night. I-abortion is evil. Yeah. Uthi uNkulunkulu apha ama-Anglicans court abantwana. Iphi Anglican court yomntanakho itshalwe kuphi? Idlo bani? Kuba isapha kabani kwaba isinakisa kabani? Nkosi. Iphi ingubo ke yomntwana ke asikhulume ngengubo. Iphelele ngoba umntwana makaphuma phakathi kwengubo iphelele kuphi? Bazalwane bathi so ngemisebenzi yethu. Yebo. Bathi indlela ezulwini imbopho incane. Yeah.
and akungenwa nemithwalo impela ngishilo la simangla ngathi ikhona lento othi umuntu athi ngumfazi ngiyofanayo asifi nezinto noma ngabe wamithiswa ubabakho wathamba ukhipha isisu yep fanele kuza abantu kini bazokhuza loyo moya yep phela idemon le rape mphathi ngiyengakutshela idemon le rape nala abortion lamba lo2 ama twins lawo la rape uyamitha uyaabort hey thula ungatshela umuntu ungatshela umuntu wathi iPipe yabona njengoba ngihamba isibhizi ngevangeli ngijabule kabi yebo khona abanye bathi mama weziswazini eMpumalanga yes mama uzozana neDurban ngijabule kabi bro badinga usizo bro bamkhansile thina sisedebe ngithi ngiyeza yes vele ngiyinto ngithanda ukuzenza lezi amen abantu bakaNkulunkulu bakhululwe yes ukuze ukuthi makufika irapture ngila nge23 or kufika yipi hayi mara one the other irapture izofika khona ngelinye lamalanga eNkulunkulu awahamba nge23 kanti mngani wami nami wena uhamba akhamba ngamuntu 24 akamba ngamuntu mayisibeke irapture thina sisa funa ukwenza ama revival yes uNkulunkulu bakhululwe nathi sikhululwe mhla ezulwini mina njengesilima ngithola ikhanda elikhulu athi uNkulunkulu kabusile ufike wenzana emhlabeni ngithi hayi bafike bangiabortisa bangirape ngahlupheka ngafa ngabuya no ways no not me no ways no ways nyala ngegama lika Jesu nyala ngegama lika Jesu anyeke ngizophila emhlabeni for 6 years ngiphelele nothing then die as a papa die as nobody kumele ubusebenzile mbuso fanele yonke le pain you know abantu amantombazana angazi ukuthi uNkulunkulu wayemanje ngisala yazi uthi ulele Nkosi amoya encela brother Mduduzi thina sikhula ngalesi sikhathi une boyfriend uthi ulele nayo kuze ukokota umuntu efastereni i-girlfriend yakhe fanele nizolala no3 bakwenzeka lokho plan like Satan ukuze asidegrade asikhombisa ukuthi we are nobodies but I want to declare in the mighty name of Jesus that I am somebody. I want to declare that I bear the mark of Jesus Christ. I want to declare that I'm a daughter of God. Whatever that you have done, Satan ngempilo yami ngefamily yami ngegama lika Jesu, I'm coming after you. Petty sword sonke egazini lika Jesu Kristu. Luke 10 verse 19, I've got authority and power to tremble upon serpents and scorpions. Ngegama lika Jesu Kristu, he has never given me the spirit of fear. He has given me the spirit of power. Ngegama lika Jesu mimoya ye-rape. Bible lithi the Holy Spirit he shall come down and South Africa will be saved. Baba wethu engcwele, have mercy upon South Africa wonke ngegama baba lika Jesu. Ngegama baba lika Jesu vusuva redeemer baba wethu namandla thela moya wakho ingcwele Nkosi. Yebo Nkosi, ugovernment uthi bangalala noma kanjani, kepha wena baba uthona amandla onke. Sebaba uthando yakho. You are the way. Yes, Lord Jesus. Wena umlamleli ngelela moya egcwele ngelela lizwi lakhe baphilise babusele nkosami enkulunkulu babuyisele entandweni yakho. Amen. Uthi uNkulunkulu la singishilo wathi izolo lesihlalo sobukhosi. Yes. Umhlaba usenabela sezinyawo zami. Amen. Makanabe uNkulunkulu
emhlabeni wakhe. Yes. Akaphile kamnandi uNkulunkulu makanabe ingelosi zakaNkulunkulu mazihamba hambe zingahambi phezulu kwamathamba abantwana bafa. Ngomhla ka1 November Yep. 2025 10 o'clock eThembisa. Konzo yokunika abantwana amagama. Yes. Konzo yokuphenduka. Yes. Konzo yokudeliver. Oh, Amen. Akukhulula uNkulunkulu lalo uphile kahle. Amen. Ngithe ama boyfriend abawamithela ngizoza mhlambe ngizokwenza inkonzo yokuxolisa. Xolisa kubantu besilisa. Ukubulala abantwana babo. Ngoba balimala abantu besilisa bezwayo ukuthi kanti wakhipha isisu wabulala umntana wami. Yep. It's painful. Bible lithi bizana besifazana abahlakaniphileyo. Yes. Bafike phambi kwami bakhihle isililo. Yes. Ukufa kwenyukele emafastereni. Yep. Wathi ngibuza umoya ingcwele wathi sekwenyuka nangama abortion. Hey Nkosi. Sekwenyuka nangama abortion. Kwenyukele emafastereni. Eish. Sivalele. Yo. Siyabonga baba wethu ongcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu omuhle, siyabonga mdali wezulu nomhlaba. Amen. uJehova igama lakho uNkulunkulu. Awufani nabanye uNkulunkulu wena wedwa wehlukile. Yes. Sibonga baba wethu ongcwele ukwambula kwakho ukukhululwa kwabantwana bakhe emhlabeni. Baba siyazi ukuba kuzokhululeka abaningi, abanye bebengazi ukuba bazosizalakala kanjani, bazoyicoca le ndaba, bazoyibikela abantu. Kodwa uthe wena baba ozani kimi nina nonke nisindwa nenikhathele wathi ngiyakuniphumuza. Baba wethu ongcwele inkonzo yakhe izomema abantwana bakho abasindwayo. Hamba phambili uNkulunkulu wethu baqoqe wona wonke amakhono mane omhlaba beze uNkulunkulu wethu phambi kwakho bezoyidalela indaba. Siyakubonga uNkulunkulu wethu ukuthi wena ulethile inceku yakho waletha izisebenzi zakho bazizoma esikhaleni ukuze bakhululwe egameni lika Jesu. Siyakhulekela nale nkonzo uNkulunkulu wethu wena oyaziyo ungumqalisi nomphelelisi. Ngenelela uNkulunkulu wethu ongcwele uyenze ibe impumelelo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. And amen. Amen. Siyabonga kakhulu. Amen. Ubufakazi obungaka obuhle. Hayi bazwile abazalwane. Bazokuthinta, bazofika eThembisa. Amen. Siyabonga kakhulu ubuhle ubufakazi nesibindi sakho. Ngiyasibonga isibindi sakho. Kakhulu omunye umuntu ayothi uthi ngenza lokho Nkosi. Sangihlala phansi ke. Sesibindi sakho ngiyasibonga kakhulu. Hayi qhubeke nje igcwalisa Inkosi. Amen. Ngibonga nabazalwane lapha uhamba nabazalwane nabafundisa bavangeli. Amen. Ngiyavutha impela ngiyavutha kakhulu. Sanibonga nonke. Inkosi nibusise nonke futhi. Siyabonga ukukodwa to media till next time. Yebo. God bless you. Siyabonga. God bless you too. Sibonge futhi nakubabukela emakhaya. Inkosi ayinibusise nonke. Ngomsa wenkosi asiphinde futhi ihlane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.